السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أبيان إسلاما وهي نسني بسوفدا وان كان اللي قاتكو أنا ما ألفات اللي ونقريني شيخني مالقودا وانا كنافا دبتا جيتشولي نمان صدادا يواو إسايا أبو وردوري وان زمنا خنم بيخني وانما درها سوا وان زمن اتخوتي جيتشولي نمان صدادا هاتا وقسم وجينغا صدانا ما تنرى تنم ربيتو إرجبدودا ونني سيدامو في الخو يوجراته قادمان جارسامتي جادوبا مهك جلو توان كن لالا دوبا قادمان جارسامتي دوبا نمي توكو يو سي قادمته وبيتي اسلاما يو اول قادمه تنغمغما يو ربين كين نودا برسي والفونا جچمته يخون امدوبا يو ربين نودا برسي والفونا اتلين ناتاتي انلين سيته جچمدو قادما جچون كنا ganda dhaqanii gaabiyyeetti intaltee sannoo kennaa jedhanii yoo rabbi isinii kenne jedhaniini namni wal biraa galatuuba qaadhima abaluuti jedhaniit gandi kun hundi beeka intal sun intala kabajaati namni illee maqaan dha'u qaadhima namaati jedhanii kabajamtuudha khalaas namni isii kadhachuudhaaf illee deemu dardarillee yoo argan illee kajeelu qaadhima abaluuti jedhanii kabajamtuudha duuba qaadhimaan akkana qaadhima jechuun duuba qaadhimaan tun amma jaartii jechuudhaami Kurban si qaadhimate kun jaarsa kee jechuudha mi amma intalti ati qaadhimate tun jaartii teeti jechuudha miti wal fuuna jechuudha yaa ummata keenya yaa shamarran keenya yaa dargaggoota keenya meeshaan ammayyaa taagartee karaa adda addaatiin wal qunnamtaan akka maan taa'ee irratti haasa'uu tunii fi taree akka isin tana caaltullee beeytanii sirree meeqa beeytanii rabbii keessatti isinitti beeka meeshaan tunii subhaanallah meeshaa gama lamaan qaraati duuba gama lachuun ni murti duuba khayrittis dalagu fetuun akkunutti amarratti haasoo inu kana sharritti yoo deebitees takkaa sharrii kanaa duniyaa gubbaatti hin garre duuba haala ammayyaa namni dammaqee qaadhimaa dur nuti beeynu sanirraa baatanii qaadhimaa jaartiin seenaa qaadhimaa jaarsan seenaa obboleeyyan islaamaa waan jaarsa wajjiin tahan qaadhimaa wajji ta'uu hin danda'an duuba haasawa adda addaa hajaarsa ufii wajji haasawaan qaadhimaa wajji haasa'uu hin dandeessu duuba abadan rabbiin irraa si gaafata duuba وجان توكو قاعد ما خيجته تيسي واي جاللا تلفزيون رد يواو وانا مرت هاسوان كررد واي جاللا جلا خافته همما اتي بكتي ستنت ركعت هنگ اني اچ ركعتتي واي خنوان سلا جار ساجارتي وجهها سون شريعه اسلامت دور كدا هندو ربي ولا تقربوا الزنا وغاجي زنتين دهاتنا وغاجي زنا كن اسلامي تن دهاتنا چو معنا مالجچو مقدمات الزنا جنيني وان متدوري زنا كانوا مسمين بوبر متدوري قبابر متدورين هاسوا اما خنو هاسوا خراتو الجوخر هاسوا تليفون رت هاسوا جاللا خن هاسوا بوان اددرت هاسوا مخان خناز زغالا سجدو فيت يوغا ولدو سنكو بجار ساجارتي دوبا خربي ولا تقربوا جيسون كان ملي دلغو سنقو فامي دوبا سنبر تقو ديرتي تدو فنمني بر ولا تقربون سنكنا ديرا دارا ولله كمو ديرا دالان غرتي وان انتاني خنا وجهها سو ديرا دالان خطا وجبه لال قادمان خبس وجبه دنديس مخينا تك قفا وجي اسلاما يابتني وجي ديموس دنديس بك بشننا تك وجي دقون دنديس بك متك وجي دقون دنديس غني خاغو اتتي دوبا يا دبرتي اسلاما وفي الرخيشيسنا ادرا ونسيدام يا شمران كينجتو afaan kanaan af min shargoone afaan kanaan dhiira qabna jettanii ufin cinkina dhiirti qaqqabamtu sin jirtu duuba isinitti taphatuudha deeman malee dhiirti qaqqabamtu sin jirtu duuba hogguma akkana afaan min shara kan ati taate tuni waan taatu tana biratti kanaatu nama birootti sakkanuma mee tana yerumatti dabarsineetiin anta biroo laalladha garaasaa keessa jira wallahi itti amane dhibbati 80 yoo 90 akkanaa jira duuba ani waan muuxannoo qabuu fi haasawa kananiin beekaniin dubbisaa niin laala niin qara'aniin argatuuba akkanuma manaama akkanuma waa warra dura haasawa jechuu sittiin fakkaatin abadan tu dhibba 90 dhiiraa intala akkanaa tana yeroof itti fayyadachuudha niyyaansaa booda as deebi'ee maal nuun jaa sheekha intala sharafa qabdu ta'ulfina qabdu naa barbaadii jaaduuba habiyya san jirus ati nu dawwalatuuba intala sharafa qabdu naa barbaadaa jaa ufiifuu mu akkoo biroo tokko jiraa beeku ati asisitti taphataati ta sharafa qabdu ta ulfina qabdu barbaada inni ati sharafan qabdu duruusi beeke duuba fuudhaa fi heerumni qooda rabbiiti shamaran islaamaa qooda rabbiiti abada waan rabbi sii qoode malee heerumuu hin dandeessu duuba wanni takkallee maa tasqutu min waraqatin illaa ya'lamuhaa baala mukaa habuu rabbiin ni beeka mukarraa baala bu'u duuba heeruma guddaa kee kana wallaalaa rabbiin fuudha guddaa kana wallaalaa heerumni afaanin haasoyne arra bilcheessinu jiru rabbiin duruu godhe duuba
wani nurra jiru kabajaa teenyaa fi ulfina keenya eegganneetuma fuudhaa fi heeruma keenya san eeggatuudha duuba. Ulfinaa fi kabajaa teenya qabannee eeggatu. Ufiif dhiirti baatirii fudhattee barbaada boollaa fi qarree seentee manatti dhuftu girdoo hidhattee umrii mana teessee dhufanii manaasi baasan siituu irra sharafa qaba duuba. Fuudhaa fi heeruma hin dhaadheessan duuba. Uf hin dhaadheessu namni duuba. Warri uf dhaadheessu warra rabbittiin amanini duuba. Warra kuffaaraa, habiyya kuffaaraa, warra qaama fi dhaadheessu. Warra qaama tolchuudhaan dhiira harkisuu barbaadu. Warra sagaleedhaan dhiira harkisuu barbaadu. Gaaf tokko chaayinaan dubartii gara meeqa dhihaatu jedhama xiqqoo zamanaan irraa turanii irraanfadhee sharikaan takka kaampaaniin takka dubartii leenjiftee hoflumaa fi dhiira akkatti qaban irratti dubartiin 50 jaarsa harkattee jaan duuba. Dagarse alaal. Warri kanaan bultii barbaadu. Warri kanaan jiruu barbaadu. Ummata islaamatiin abadan duuba. Kun ummata kuffaaraati duuba. Waan san dhaaltanii waan san dhaallee dhiirtinis akkana godhachaa dubartiinis akkana godhachaadha. Waan guyyaa rabbi wali isin fidun beeyne yoo feete ati biyya bahaa jirta inni biyya dhihaa jira. Umrii tanteeteessee waan hin taane haasoytee kanaan dhuftiin kun wanni ati arrabaan haasoyte qalbii gaddabarte qalbirra si buute qalbirra hoggaa si buute hirriibatti dhabda duuba. Hirriiba idana dhabaa bulta waan haasoyte saniin hirriiba dhabaa bulta kana olii qaqqabda ganama hoggaa kaate dalagaa hin dandeessu duuba. Waan rabbiin guyyaa fedhe qaddaruuf ati asitti uf cinqitee odoo bakka san hin gayin fashala uf fidde duuba. Kanaafuu obboleeyyan islaamaa hoggaa waa haasoynu hoggaa waa katabnu namni isin kajeelillee yoo jiraate yaa nama dubartii kajeelu dubra kajeelullee yoo jiraate fuudhaaf kajeeluun dhoorkaan qabu duuba. Laakiin biyya takka teessee biyya takkatti hin dilaawin duuba hadaraa wanni sii dhaamu duuba. Intala takkaa biralleen gayin takkaa ammallee fuula sii footoo fi wama takka takkarratti malee hin argin biyya biroo biyya bahaa teessee biyya dhihatti dilaawuu duuba. Halkuu dilii dalayda goda walturaa dilii dalayda goda bilbilturaa dilii dalayda duuba. Fageenya lafaa si dhoorke malee isin lamaan kun badii hojjetuudhaaf waa takka daangan isin jidduun jiru hatabinaa si hima kana duuba. Kana numa hatabe rabbi dhoysuun hin taatu shirri rabbi naafis yaraa dhokatu malee shirri kun rabbi irraan dhokatu duuba. Isiniin amma asirra teessanii asirraa halaalatti wal dhungattan isini as teessanii waan adda addaa waan silaa jaarsaa jaartii wajji haasawan iccitii hirriibaa iccitii dhokattuu rabbiin dhoysatti godhe warri as taa'ee wajji haasawu kun osoo wal bira jiraate akka badiif saaxil bahu 880 tuman amana duuba 880 itti nama nakan laakiin nam tokko tokko rabbiin isa eewalu sharafa rabbi godheef numa jira duuba irra hedduun dubartii bakki itti dubri fashali bakka kana duuba guyyaa dura eegaltu zigaala itti seenta oduma deemtu hayaa fi kabajaate irraanfatta bakka jirtuu irraanfatta namti sun silaa sibira jiraate badii dalayda duuba waan fokkattuu kanaa kanarraa uf eegaa hanganarrallee keessa deemuuf isintu narra beeka isintu hojjataa jira la suutan isin hima wasobuun gaariimi isintu waan akkanaa dalagaa jira irra hedduun namaa dardaraa fi shamarran akkana dalagaan isaaniiti ni beeytan isinit rabbiin isinit beeka horii kee israafan godhe jedhu quba hankee kawa wahin dalaydu san arraba kee akkasiin haasoytu san arrabni kun arraba rabbiin sii kennee beeku inna sam'a wal basara wal fu'aada kullu ulaa'ika kaana anhu mas'uula quraana kanatti amanaatu ijji gurri onneen waan dalaydiraa ni gaafatamtii jaa rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala hujiin gurraa maali inna sam'a jaabar wal basara jaabar hujiin ijaa maali fagoo jirraa kunumaan qabu akkamiin fagoo jirtan hujii gurraa jechuun maal jechuu dura hujiin gurraa baaxila dhaggeeffatuudha duuba waan fokkataa bocola kan dhaggeeffatu hujiin gurraa hujiin ijaa yoo ijaan rabbi wal ijaan laaluudha suuraa tanti akka jirtutti yoo footoo yoo iskaayibii fi waan takka takkarratti mul'attee akka nama jaarsa fi fuula dura taa'utti khashiifa taatee suuraa san dabarsuun Allah maaltu hafe kun zinaa zinaan ijaan laaluudha jedhu nabiin sallallahu alaihi wasallam zinaan harkaan qabatuudha jedha zinaan gurra dhaggeeffatuudha jedha zinaan miila gama san deemuudha jedha hundi ijji zina gooti gurri zina godha aha zinaa jechuun tokkichuma sanif beeyte ati hoggaa akkana dalaydu suuraa ta'e akkana ergitu nama nabiyyi tokko suuraa sanuu khashiifa kana birallee dabartee mul'attee khashiifa mul'attee akka nama jaarsa fi fuula dura taa'utti hoggaa namtichi sanin mul'attu maal dalagaa jirta maaltu siyaa fi waan jaarsaa jaartummaa qaata si taajjabe namtichi sunuu duuba qaata si taajjabe duuba miciyyoon arra fuula kiyya duratti akkana godhatu tun nama biroo biratti akkama godhatti waan juuduruu katabe sheeyxaanni kana dalagaan isaa duuba ofirra kisheessinaa guddaafaa of hin godhinaa sooftii harkaan haqatan of hin godhinaa isin ummata qaaliidha dubartii rabbiin isin qaalees boolla jiraattan dhiirti dhuftee isin fuuti duuba katabaa kana naa isin hima boolla yoo jiraattan duuba ammoo fuudhaaf heerumni qooda rabbiiti duuba
ربي إنما قود درو قود ميقون نخندوبا وان سي قود سنما دكابدا وان سرجرو صبرتي إيجتو قفا بولتين تروني ملا دفتين ما رفوني ملا خوني قود ربي ديدوبا هذا رأب بريان كيا وف إيجا هنقلر اللي خيس إيراتشون فدو غلطو ماري سنينجا أمو ديفما غرغدار سنغافدا يونين أوان أكنان دوباني نمني برو خلو فيدو بزو سنجرو أبا بروزي سنقبدو dubbadheetu marabbir kadhee dardarri tokko yoo nammu fates umaatii miti akkasigaa insha Allah jazakumullahu khairan